Kakasi Students Union Maulai Circle hadian bagali ojing tem bagladon kejing ya kenat apedeng gidukhot jangkawai keseng bhalang bat kipulet hagitan kendailat kebla sakhiru ikjing pen ibor jang kipulet hagani kejing pen ibor kipulet keladon ka jingle jang kipulet ha ka bag la thombor klem ken snap show ikikin thai brio ke bade dukan ha ka jaka peneng kali jang muda ha persya ke SBI office hajan kendailat Kani kejing thombor kipulet da kabakawang ya ketedam pensat khamat apok kedukan desa wat da pedeng bagini gilong keme kila khang no kedukan jongki kani kejing le jongwei pulet phongjan yong kabalayi bat balasa priang lengba ka video kade kejing thmu ban pen mensaw kini ki arngot ki kenthai brio kila kenno bat kini ki arngot ki kenthai ki deina kisnong maulai mautawar jalimut bat kila ong bagani kejing le jongnu pulet kadai tang ban le khput lane ban le rha re kade kejing thmu wat ban pen mensaw yaki bat ban shim kejing im jangki ken thai breu ki bam dan mata ai ha kejing kulmar ke bami hakitan kendailat kaseng kala penram jor ya kene kejing thombor ki pulet ha ka sau terek unai lur hajar pulai bar ulong bakim dan show ya kemen sim isen ai wat ki ken thai breu kumta kaseng kala dawa na ki bor ki bahalor bagi dai ban pinstam mardor ki pulet ki bran kti ha kene kejing thombor Shosho keseng kelapan pawe kejing kendet kejing le don bor ki pulet yala ki parado parasnam hasor shelong ndai ki ong pat baki penret bat pendam tedong haki than kaput Asyakwang bom hang kini kali lah kok asyakwang na. Tak kan kerja biat kulit bobiat. Use jipe nam kong. Ya beli ke kawang mesti tu siapa? Nado Umtip dan Mantap yo ira mandi bakawang. naleng kesiata umtip ba pi pulit ki dan kesian tu berdukan. Yo isu itu lah jadi tak bisa dikendong benda itu. Nado kita pergi apa? Ki dat Kemudian kita bisa macam hadap mesti disediakan. Mangi apa bisa sesuatu baru. I read in English or Hindi, otherwise my channel will not understand. Hello. He can explain to you. Berat baru kerja bank lah berat ke mobile lah berat nadong kadang. Masa berat. Ini berat lain. Jadi banyak lah yang macam itu pasal lah. Lu masih tergas dekat je. Tak kan? Mele ra ko ngai bija bija. Ha bija mele. Like